Kaisa kaya ruchungata lukaya ngoi pakonan Pohnpei nan sabul matai wiya kuput ror kaisa kwaluwat ranwat niasil August 10 baron kaun riya kitri saklimau ranwat wiya ran katwa wan wiya kuput ror wat Thailand ka kan kadla motel taban katianan lolo oi ban pagita ran wan baron etkar an ka kulian taidi o wiya lolo ruchungata sabul matai wiya purwa kai ketana lolo alam patuan Jakarta ni Sangkan. Maing samat kot sobe kalangan. Yeti sabnar ping kukusin at sa umomot lagot kusin sakar ganir at kapten pangkupurat. Kapten kupurat ni kitse tabiang konoti sabnaran rawat yesi. Yang wewe bitame pangin kuita. Nan sabon marang. Jadi cakarai red kating kupreke. O kating kalwat ngol yala malang tangin tapu lain sebelah. Kuang kakan kanamau o melay. Jadi patuan cakarai kenir red cakar kita ngol kaping pangku perat. Par kating yang erai lo kome yang katomod. O kawai rel yang kakawat aku sunat kan badan napali tongkol. Kasunat mau ko. Jadi ar kating yang rel. Tapi kating yang kit nanat ngol yala manamkan. Kau kawai kit. Jadi nakareta kasunat kay sa kamanalar napalita. Ananin aramaskan ng tongkol. Tapi kating kawai rel kan badan patutumo. O walian kit. Imed may patuan sa kartida. Pangkupurum at kaun istray amin. Senator ko Melon Juan Baronet Car pergi lolo ang rutungata na kemudian tin tier cai kakak katlanan sambil macam huya lama tu huya kupuro ipan pona se chief clerk kom roll call. Senator Adson Abram. Emang. Senator Kikwabis Jr. Senator Isaac Ardoui. Hey. Senator Ricky Carl. Hey, man. Senator Sonse A. Edgar. Man. Senator Wilfred H. Edmund. Hey. Senator Bill E. Edward. Isang mo. Senator Stevie J. Edwin. Senator Peter Joel Irons. Hey. Senator Aurelio P. Joab. Senator Preston Latorre. Senator Denny L. Laban. Senator Edgar W. Liganet. Senator Cindy Testuo Louis. Amen. Senator Benjamin H. Ludwig. Senator Macari Miguel. Senator Sheldon T. Nett. Yep nga, man. Senator Norbert A. Perez. Amen. Senator Dionisio E. Simon. Senator Mr. I. Simina. Amen. Senator Francisco Simram. Mr. Speaker. Amen. Quorum, Mr. Speaker. Kailangan chancel magtay sa bulman ke koro magtay ka katlan na sa magtay uya malam o na tay ban katlan may kupreyo pinga kulian tay piuya sa bulman tay sakaratan kapeng malal sakaran bisik ko kapeng lap ang kupreyo nilap rang kay puniyo wala pang kupreyo rakso ko wala pang kupreyo soko waon ki sa bulman lekan ko nanalang ko na ang kanyay ko wow toro ro na balag kay balian tiyak momocho government national state o local waon ki kabinan Pohnpei honorable Joseph, wawan ke karyawan kabinet, Honorable Movic, wawan ke siong kupung labalab, Honorable Nelson Joseph, o yang amoy siong kupung kan koros. Kasaksit, 18 wow, o Honorable Vice Speaker Michael, Honorable Floor Leader Abram, o Honorable Senator kan koros. Lang sa amuro kan o Loisio Seriso, so masakan o lang kasambalan way, nan kalaruwat, men Pohnpei koros, nan chamberwat, nan kalal, maslikan kalal. Rakat nan wiya kupurwat so iman pagod Thailand e obana nan wiya lama so iban po na sa floor leader pan kalway tayo. Kailangan mang speaker. Chungal sakaratan kay po ni Katong Wawaw ang kakpatsiyang
na Pwuhng magum chiang giro chanceler nan wewe saksit he won kun kamu speaker won kumelel vice speaker won ki kambagapai honorable senator kan koros ibil won ki rail staff kan me bacheng jail me seng ranwot nan wasan ngilamalam speaker bacheng kamu pause ran maun kapeng wong Pohnpei melel Israel kan me young child nan men kapese kan mang si speaker imen pajawan kamaget mot kesempal wajan kak terapo sabulman kita channelin ran kaisek Kariaman. karyau an jebena choror waj Kariaman. Begitu masa ni masa ni show kamagut paita via masa na ban channel speaker kamu floor leader kan kak senamau nan sama jail reketa channelet wa sem buya keburin ran karyau kan kak saya coba saya palangan speaker kalangan floor kawewe mayor masa na ban sabul matai channel and ran karyao on buya ko portoror kaisa kwaluwat masa ay ban bonus floor leader kamu yan palangan speaker po kaya senamau ay men kamagut jalan kak rejeng timasan po sabul man kita chan salamawal kawaitan floor talan rejekti sabul man kita sabul matai channel and ran karyao koros mautung kamaguto masa ni masa ni show kamagut paitar kaya sabul man kita sabul matai channel and ran karyao floor leader palangan speaker men beliau pekik jalan kak sabali order of business o curug ti abali nambe issue walunan kalendar chan salamawal kawaitan floor leader talan torak tiyan po nambe issue walu anson 3 kilong kamutan ko sunod kan o resolution kan makaros sabulban kiran sumaw agtay katla mo tayo ipampilaw po na si floor leader speaker regional secretary wow sapal ban promoy honorable members himen beliau sekarang peragano pekik challenge suspend order of business curug ti ban order of tite abali standing committee report chan salamawal kamagut mamia karos mautung kamaguto masa ni masa ni show kamagut paitar tay Kadkadaur pan order of the day standing committee report hoy ban po na si chief clerk Standing Committee Report number Kiri sa pipeline sa Tima Mapit recommitted Standing Committee Report number 183-25 sa Lumui Committee on Education chan salamawal nituan chief Kadkadaur bangon report hoy ban po na si Melel sambil matay committee in Kamarain chairman and Kamarain Senator Simna palangan speaker muna ban patuang ng Kapkom na sa Pwuhng Committee on Education pukogi kayo katun kiyang mensangan ranwat pagi kuburang kau na sansal o ngaman ng trail kasi nga kan mo kay bay po ngaman ng trail kay kakot ka na ranwat yan pa rin sa Pwuhng wow magumtriyang kimensangan ranwat kaprito ko saksit wangking ko mo speaker vice speaker floor leaders honorable members kan karusin dan paduan hulian di sa Pwuhng Committee on Education o kaptalong standing committee report na pero isip payo leban yari sa lemaw talang kadriyo maasyan niya saksit Kariaman. chan salamawal kamagut mamia sa chairman and Kamarain Senator Simna karos mautung kamaguto masa ni masa ni show kamagut paita via masa na ba chairman Simna kaya balay tungkol sa kartanong speaker and sansal standing committee report na pero isip payo leban yari sa lemaw yay meidan kabukayo na committee tang committee report yung nampa empuki wali silu level yari sa lemaw meidan inangan ko siya na triyop yung payo sa level yari sa lemaw na tweet napol siya para ka ni Rail tronte tong kanap melil Rail siyang patangkan
Eri iban patuan ulianti siya Pwuhng Committee on Education, Israel members kan. O oralaba essential nan report ranwot. Essential me report we are report lapi. Essential me assignment me ko yang siya Pwuhng Committee on Education siya patuan buyaya bugawat ni anshovil rayray. Riban patuan report ni oralab. Ama mia kubur siang members kan aranak pil kabatrang tama essential na report me committee juga tu Israel kan me anane ni sewa sigira me tai pa masani ranwot mepit polis separap kan Israel tunta tong kan apna Israel sometangkan dan ni tang contract o Israel kan me essential mepit leave song to mepit irawot parata dan masen pen kobkowot Nyari essential Israel kan melukoto sang pilihan kamarain ni Director and Department of Education, AG, Chief of Staff, Personnel Office Chief. Israel patoto Israel kawit committee me. Irawat abami ko sentin tatoki berbang kauno beta. Guideline yo berbang kak kawit ire kan me uya ire lap ong irawat. Egi siang ni Mia timeline yung makusunti berangkak apali rebukat pergia anshow shorte hari rosutu patuan tu assignment me patuan yang lain guideline me rabam patuan siwasi kira wat rosutu patu tu ang kami hari karapan assignment wat adbil kami yang committee on education hari sebil taula mobil kati the same ire kan meuya isu ni rawat nang committee ini tun silu riagat rese kelemau committee bil Pwuhng agar Israel ko tu me assignment bil patron yang Israel berang kakapali irawat bil patron tu ye Chief of Staff sang Governor's Office Director and Treasury or Chief and Division of Personnel and Labor Hari ansome sekatri rawat mia panen committee o Israel ko me patroban ko Pwuhng committee rekosene di me task force bang ya wita bang kakapali irang kapal te issue me pit contract ong Israel sompetangkan mele li hari kosenti me mia me kebena bang awata task force me ban aramaskan pan bilang task force perkan kak apali rawat Pwuhng kak ni rebil ni ansho mau Israel kan magana babali billion cent na babali Department of Education melil sector grant sangwai ye aramasman magan ululian FSM Ryan mi sapot re committee bilan ke ansho mau orang kak cuang berambil kak aleti kawai re irang kawai kan bepato sang Ryan Edgar Badruan me dame bang kesampal temau komotang ko suniti wanane uya uita me bangka kapali ire kan korus me essential nan report me pit concern ong Israel sompetangkan me patro nang contract eri me uya wi ni sulai segeu ri ke trese glemau committee katpene executive o Urai pungkila makamotang ko sunnet riyab ki baisak eban fan wa kosuntin tetok to kosuntin kosunnet eu bangka wata bangka kapali ire toto essential dan concern essential dan report eban apali ire kan corruption nang kamotang kosunnet kap me sabul medail shown apali kosunnet kan nang kapali yang pen ri recommendation ng committee tama essential dan recommendation committee me kamotang ko sunnet riyobuki paisek le penjara sekle mawan file wagi kamotang ko sunnet kapuyau angkak apali rekan me bangkak sansal ong issue magdal masani le sansal nan report speaker iwan tuk me kak bantuan Willianti sabul mu committee report ki yang ketian ran wot ma miren kaina metiran kapat-kapat sang Israel members kan korusian ran saletak o kasaleta kalangan speaker Chairman, simina bagi kawaw takabesin report number yap kriya sak payu lemnya kriya sak limau miya tamasin be. Juga
Kami Vice Speaker ni dia. Ay tungal sa karanwa, ang pili sa kulmo mo tungal, tuwon kong kamu. Honorable member, sa kalatan mo, ay tungal rama ang kapantayan. Speaker, siguro saan teka ko yung report. Saka ko kitala report, recommendation niya, na mo yung manpilo, kasi maniya ko katakod na kamataw, sa na ang report sa, siguro saan teka ko yung karte mo niya, manpilo sa. Amen. Chancellor Mao, kawai din Vice Speaker, kalian rejeng ti macam ben report, pagi amia karyaman ben kamagutak try katla mo, koros mo utung kamagutak macam ni ay, huwa macam ni show, kamagut poita try rejeng ti macam ben report, koros mo utung kalian sapulman kita report macam ni ay, huwa macam ni show, kamagut poita rok try sapulman kita standing committee report number of creation tayo, kemenian register lebah. Masalah report ay panpona sa floor leader. Langan speaker ritual sekarang mau sa parliament pagig challenge kak choro kiti apali ng basic silu unfinished business. Karyaman. Chancellor Mao kamagut mebiye. Pagi amia kamagut pen challenge kati yang pan unfinished business ay ipagita challenge kati yok say katir pan unfinished business o panpona sa chief clerk. Legislature Bill number Yapki by Segisula and Legislature Legislature Draft 1. A bill for an act adding a new title 19A to the Pohnpei Code relating to occupational safety and for other purposes. Thailand ka kan katianan masin ba ay magpurain po na siya sa ulmatay floor leader. Kalangan speaker ni wow men patuong yata kamagut challenge kak kachiyang nan masin pen mutan ko senate number Yapki by Segisula penyal ruisek lemau LD1. Chancellor Mao kamagut mebiye, paros mo utung kamagut masan iyay, huwa masan isyo, kamagut paita, taigat katnan masan be, muna terban katla mo asansal mebiye motion yuk Thailand file o miya karyaman pe, imen pagitak Thailand apali ma motion mebiye, muna Thailand kommalti, nan buyak pun. Saya komal mas speaker. Baik. Saya komal temas na joris. Child kommal na pinanso. Child kommal. Taigat katnan masin ben kamutan ko siya na triyap ko pa isa kisula penyari isa klimaw LT1 o iban po na sa floor leader. Kalangan speaker regional sekarang mau sa parliament kapangki bawa benar magcal sa bulman kinanay so kombal mekaratan sukses pan sekarang kurang mai lo
beliau ya tahu kemagut Thailand kak file kemudian kusenet number yap ku pai sak isu le benyal ri sak lemau LD1 tak keriaban Chansal me kamagut hiu mier tail katla wa pali kamagut me mier chansal menituan floor o kawait me mier floor and reinstate motion you me chansal motion and file o ye email ya wier o mier kariaman to Paros mautung kamaguto masani ye Pwuhng masani so motion poita child filer kamamataan ko sunod priyab ki paisa kisu labanya reisa klimaw LT1 Viatre bagot pan unfinished business my shortai pan pones floor leader speaker men wow pegak Thailand kak chorok depan pil calendar Chancellor mo kamagut mayor Thailand chorok tiban pil calendar Wagi amia utupan kamagutok try katkalcher pan pil calendar or pan pones chief clerk Legislature Bill number 3 of by sa Kuala Lumpur Legislature draft 1 of an act adding a new section 2-113B to Title 11 of Pohnpei Code, amending Chapter 1 of Title 17 of Pohnpei Code, and Section 1-138 of Title 18 of Pohnpei Code, relative to inclusion of local food contents in government orders, purchases, and issuages in public purposes, only Karyogan sa Plangotawas. Chancellor Ituan Chief Watakatar Mangon Kusunet Ivan Pones Chairman and R&D Kamuy Kailangan ng promo yung Honorable Speaker. Honorable Speaker, kung pre, muna ibang pacha-pacha. Chingal sa karang wow, kay Boni ang kakpacheng sa puno ng sansal. Chingal wow ba ang promo yung Honorable Speaker? Ang Honorable Vice Speaker, Honorable Floor Leader, Honorable Senators kan, o sa puno may staff kan chorus. Honorable Speaker, mabachuan yung motion. Kailang kakpacheng ang masan ban LV Riyab ko kaya sa Kuala Lumpur, sa Klimaw, LT1 for second and final reading. Kariaman. Chancellor mo kamagut memia Pwuhng amia utupan kamaguto Ivan Pones Koros mautung kamaguto masani ye Pwuhng masani so kamagut paitar ok try pan katian and masanibe mia masanibe Mia masanibe Kamuy Chairman and R&D Kailangan ng promo Honorable Speaker mo na iban pachola buhay men kagan karkarat may kagan id florang Chairman in health. Wow. Senator Edwards, Chairman and R&D Yield Florong, Chairman and Health, Senator Ned. Kailangan Chairman and R&D, kailangan Speaker. Kay tungkol sa karan wow kapatapat. Pateng sa pulmang may padroyer nilang. Nanwasan wi alam tungkol sa karan wow laban ko promo Speaker. One be Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senators kan. Pateng ko mail one be kasamo Israel kan may pateng wi alam nan calorie o pateng ni men kapese kan. Niaralab maing Mr. Speaker ang madan ko sa naduwet so nga naman kakairata promote pain sa katrail Speaker son mao o so was so much so set so Chancellor may money and way pa kon mabanta to kong kamban roson mao kamarain ay me kamamatawet tokotoke. Iban patrawan itu met o may iban kagan sa kargita kamo mamasan o nawaw kaporalang chairman and
Committee and kaitan payan way and pose sa karatawat. Miada masalah ben kamutan kusunat riap kepai sekwalu lebih nyari seklimau. Kamu Senator Carl. Langan mai Mr. Speaker. Uniban Pwuhng Itungal Chairman in RNT o Chairman in Kosan Mau ain kak Pwuhng sama masan in Kosom. Sekarang kabung kay bunwa me Pwuhng nilang itungal wala pang kupromo want to medal Vice Speaker. Floor leader itungal wautoro rong so nalay mo Senator Edgar itungal want ki yang ngayon over Senator kan koros. Imen Pwuhng aja Chairman ko. O kampung kita takut ko kemasan pa malap. Elayang ugidag latodo miyanan kamadang ko sa nadwat. O pukay di pasantikan may panapali pinsa kacail and yang patronan sinsangkan singkonatkan may panpatota sang government ay wasa pasantuwat to ka. Pan April numununi o kembang kamarain I pada wanda mertud entet kasantuat ele ekonengan ke Pohnpei ya kubukuburan tatag mana na uyaw po ang kakawit malwat may pensa katay litar po kasandiwan niya na ran koros ang men Pohnpei pon tatagwan anen niya ako kita sa iglel wasawa men kabung yang Chairman ng RNT o committee Chairman ng Alto committee aral po yak sang kubukubura matatagwan pang sa Pohnpei o iret yang at enapol ang numununi o kambang kamarayan ay itungal iran kapadabat o itungal kapung alangan may Mr. Speaker. Men kita mau trainer kumbal.
o mona tay komaltik tay kat nan masin ben kamutan ko sun triyab ku pai sa kwalu da bnyari sa klimao Speaker, ya ta masin to kamu pai speaker kalangan speaker, isu ay tungal wow sa pal, isu ka sambal may supay kitain, pwede balansan, paling rason mau, kayanin tayo sa katalkan, o wiya pa kan mapanyo ananin, kakro-pro kawito ni momo mapangkak, and totok, o katalkak, and promote local food o effective ang sarikan in my way. Arman speaker, puender kapantalan so, iman yata kamagitiw kamatang ko sa network and pralang campaign help. Rangkak chok o kaway to, yautan kasambal and local food o yamu muna tayo bangkak serve, mo muna tayo bangkak sapsa o totol. Kaya dyan sapsa hook up and sapsa kaya nefi sa kulmatal chirikan o pilpain katay, pain sa katay lo yapaktikan. Ayman, yagi pakpak yun ang speaker. Riyaman. Kailangan, chansal mamiya kamagitiw mamiyayar o miya utrupe. Karos mautung kamagito masaniyay. Huwa masaniso, kamagit paitar, o miya masanibe. Imen padawan te irawo. Committee in Education o R&D sutana yang padang o R&D berentek mami kauno patan ma ako na nga event pa kita motion and education o R&D yan kakpatre o ipan po na sa floor leader Kailangan speaker, wow sa bal. Speaker, amend motion o kapitayang kamtin education o R&D yan kakiyang apali ito simple with. chansal mo kamagut miya karyaman ban kamaguto chansal me utut ban kamaguto miya yer koros me utung kamaguto masani huwa masani so kamagut paitar o kamotang kosunod triyab ko pa sa kwalu labnyari sa klimao kupurpur lang committee in education R&D o health Imento kita kemalan kak cek tiki mau wan kakan mau ang sabul matail sirikan kamutan ko sa network o kabroto umotwot. Nasalar ira mabitata mo ay mento na siya sabul matail chief clerk. Legislature Bill number Yabkisi sa Criolla and sa Timao Legislature Draft 1 na Bill for an Act amending still on number 11N-26-24 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes only Karaoke and sa Kalangwatawat. Kalangan chief chancel me kamumutan ko sa network pitata moni karadepan po na siya sabul matail committee and moni Melel chairman and moni Senator Card. Mr. Speaker, bagi iban pada sa mga kamitin mo ni. Yung alwa sa balbang puro mo bunan Vice Speaker or Leader or Honorable Senator Kadkadaur. Mr. Speaker, niwawa kara-kara kamagat malwot yarin ka kuya kukulit kamutang ko Senator yung PC sa kriyaw laban yari sa klimawal T2. Chancel mo kamagat karos me utung kamagat masaniyay huwa masaniso kamagat paita Taiban Katian and Masanebe. Mia Masanebe, Chairman. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga, wasabal bang kupromuyo pang kurakan ko. As miyaralap ko sa network, into one kawait pa mayor, sang Senator Redmond, Senator Irons. Pagpag umalwatan kak, kamanata, one money, yung may patin na one talaisin and riyagad walubugi. Kak kapali, kukuta, and peris kasampal yung napan patutin nanipil. And bil tede pan program nan karong mawiyawi nintuan robot and we atamen katamen moni yu malwat kamanatar then siligid we are matching on moni government in way net kamanata met pan pajeng o kamawela kamumatan pres na miyayer kwentak mau apali melelanan kasampalwat kalangan may Mr. Speaker Kalangan siya yata Masanebe kamutan ko sunod. Mr. Speaker, essential may floor amendment kay patyan kamutan ko sunod tuwat pwede anan karwar melel
Pwuhng school in Pakin, Pwuhng special election kiti o kawit choror ke rimaban so de iram pik kaumatan ko senada men pel kel katiang nan masin ben floor amendment kan kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Senator Carl Pais kumukupura. Ana even bonus Melon Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker. Nuwa karagara ki kamagat malwa talenga katiang nan masin ben floor amendment number of tu sa kwalu le ben yari sa lima. Kariyaman. Chancellor mo kawit challenge katianan masin ben floor amendment riap kutuway sa kwalu de benyari sa klimaw Horos mo tung kamagut masani yay o masani show kamagut paita biya masin ben floor amendment kamu chairman Kalangan may Mr. Speaker itu ngalwa sa bal bangku pura mo yo bangku purakan pares Yarala floor amendment word pag wan moni yu me padan wan dalal nan lemakit angak patota po na pali olan Numang school in Pakin, report pa miya sang Senator Artui, niya patiyang kasabul mo and parwat. O niya sa water and tete, miya estimate o attachment kung na ba ito kawit one mo what it is ito patiyang floor amendment niya kanina ba siya. And we are tiran kubukubura. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan miya masin ben floor amendment Masular kamagut sang Vice Speaker talang tung timasin pa koros mo tung kamagut masan yay o masan iso kamagut paita koros mo tung floor amendment riap kutuway sa kwalu laban yari sa klimaw masan yay o masan iso kamagut paita rog tayo sa bulman kita floor amendment riap kutuway sa kwalu laban yari sa klimaw niya floor amendment Speaker. kamu Senator Edmond Salamat Speaker. Kung kupuro po yung dapat yung sakartang wakan, makakulan siya umututo sa karpita. Ito nga sakartang wakan kung Speaker. Vice Loro, ano po member Senator. Speaker, nung we may offer floor amendment number 299-25 o ilaman lang ito. Kariyaman. Galangan koros mo tung kamaguto masaniyay o masaniso pag kamagita poitang trabang katianan masanito miya masanito kamu Senator Edmond Salamat Speaker. Ito nga sakartang wakan kakata patpatupahan ko purakan. Sa isal may floor amendment may pagpakiwan muni upuan kak apali prisyo may kit delegation net pagpakiwan apali nanpil. Upil wan muni wat abil paano pultasan pan general fund. Ugutay koros patuan may pan lap ni September. Hari imep tarbo amendment puya kita po ang kak muyita ang tatok munuwat ang kak tatok la. Now project what imsakla. Kalangan Senator Edmond kawewa memiye floor amendment would panapali monuwat masansala nituan kawewa sang Senator Edmond kamu Senator Irons Kalangan kamu Speaker. Kamu kubura buat ejmal sakaran wawan patyang atau wawan mepatatar. Melen nan mall ejmal sakaran waw bang kubura mi melen Vice Speaker, Floor Leader, Kampakapai, Honorable Senator Skan Koros. Ejmal waw belong Pohnpei wat makatin PPN sa pumaray min kairkan. Melen nan mall sa pumaray staff. Speaker, yang kak patang Kampakapai Senator Edmond. Oikis share floor amendment kaumutan ko tagalan number yob kutu isak tuwa ule binyar isak limaw pa muliwat and kak until fully expended ay may floor amendment with songo-songan patala ay may Speaker kalangan Senator Irons kamu Senator Perez motion in present masin floor amendment dan salam mo makamagiti yung mayor taran rutung timasan pa koros mo tung kamagito masani Uma masaniso kamagit paita koros mo tung taran sa bulman kita floor amendment masani Uma masaniso kamagit paita rok sa bulman kita floor amendment riap kutuway sa tuwa ule banyar sa limaw niya floor amendment kamu Chairman Card Kalangan may Mr. Speaker. Ito nga luwa sa bal bangku pura mo yo bangku purakan koros. Wow, kara-kara kamagat malwat kaya lang kuya kupur ke floor amendment sido bukiye ule manyari sa limaw. Yan siya lang mo
kamagut mamia koros mautung kamagut masani ei huwa masani show kamagut paita mia masani be chairman Kailangan may Mr. Speaker, itong alwasabal bangko puro mo yung bangko puro kan boros. Iman pati ang mailal delegation ng kiti. O pag bangko puro malwat, kama naman daan wan monuwad masansal ng floor amendment. Ang kakapali usus choror and when kiti mabanaw teta serkenta. Pwede former Senator Mofu ka uyala sa dahil karyawan ka ba na. And the bank burakan me kawit pen patet wad may nanan isetik niya yang aki kau na bataan patet me bana pali wasan ususkan me bil pato maslikin Pohnpei lel nan wen Amerika ai je right on the tangkan ini nimje attachment masil wad and the bank burakan me kawit wo ima kawit member masansal nan kamodang ugutak lawat kalangan may Mr. Speaker kalangan chairman kawe wo mayor miyata masani be kamodang kusunet the floor amendment what kamu vice speaker Member only the motion ng rutong tumasan ba? Amen. chancellor mau kamagut mayor talang tung masani be koros mautung kamagut masani ei huwa masani show kamagut paita koros mautung talang supplement kita floor amendment masani ei huwa masani show kamagut paita rokta supplement kita floor amendment riyap silup kriyo sa penyari supplement member na siya Senator Habis Yata kamugit o offer floor amendment 302-25 talent ilang lang po. chancellor mau kamagut Senator Habis koros mautung kamagut masani ei huwa masani show kamagut paita miya masani be Senator Habis Finance. Senator Habis shield floor rong chairman and Moni Senator Carr Kalangan may Mr. Speaker, itong alwasabal bangko puro mo yung bangko puro kan koros iman pati ang kambagabay Senator Habis o kalangan bagi doon pati ang kubura masansal niyarala monuwad malwad kamanadar apuan kak tatok kawit mamiya sang sabon matay executive pag project wad ang mo kitiyak awasagi sensansal nan kusanad monuwad panapali into one essential prior year expenses ay ito wasa uya ugataglanan kusanad malwad kamanadar wan monuwad kalangan may Mr. Speaker kalangan and kawewe vice speaker Motion ng close. Chancel kamagut dahil rutung iti masani be koros mautung kamagut masani ei huwa masani show kamagut paita koros mautung dahil supplement kita floor amendment masani ei huwa masani show kamagut paita rokta supplement kita floor amendment silup kuriyaw labinyan riyay sa klimaw miyata floor amendment kamu chairman Carl kalangan may Mr. Speaker itong alwasabal bangko puro mo yung bangko puro kan koros ni wow kara kamagut malwad yalang ka kuya kupurki floor amendment silupuki silula banyari sa klimaw koros mautung kamaguto masani ei huwa masani show kamagut paita miya masani be kamu may Mr. Speaker niyaralap kamudan mo kitaglawad pagbagi malwad yan kapungala kusunad yung makamanatar wan muni yung mapatalang panopsin kami na kawit wat and dead na masang sa matahil tarakterang gamban moni nintuan kawit din kami na moni makamanaman tao law kila wan talari yakit 50 ay kawit miya riyakit 50 yan kakapur-pur to ay masansalnan kamodang utaglawat kalangan may Mr. Speaker chancellor mau kawe open floor amendment miyata masani be Motion in closed debate. chancel kawe den floor leader talan rutung iti masani be koros mautung kamagut masani ei huwa masani show kamagut paitar koros mautung talan supplement kita floor amendment what masani ei
Uwa masani so kamagat paitar o tayo supplement gitar floor amendment silup ki silu lebnya research lima. When player po na sa chairman and moni ong floor amendment silup ki payu lebnya research lima. Kalangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, bangko promo yo, bangko purakan ko. Tapos ninduan ko promo may sign sa ler, men kamagat maluwat, yalan ka, kuya ko purki. Floor amendment silup ki payu lebnya research lima. Koros mo tung kamaguto masani ay uwa masani so kamagat paita biya masani ba chairman? Kalangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, bangko promo yo, bangko purakan ko. Kamutan mo kutaglawad, uya, pagbagiyo masang sabon matay lodi the wrong morning mamalwat kamanatar melel ban personnel into an analysis me office in auditor particular director in set kamban money o kawit with me air sang director in kamban money marakasik me wonjala lop ban and to work it wala bukit way sa ban peita ban personnel nanti yan money what eri pwagamat may Mr. Speaker pag mamiyan into an attachment mesansal 1,560,000 and patola pang contractual services when apali rekan mesansal nan men KPSM uya men kapadapat ang kamutan ko taglawat sila nan tuwagit ang silak into an office for dekin Pwuhng kami naman ni Rail Auditor kan o bil Pwuhng conference kan palian auditor pilihan partikian FSM no palikan na kinapali auditin kan tagakapat Pwuhng med rianan wanakit ang kakpatulang consumable puran kakapali ki ananin kabesa tatakan office word kipe Pohnpei o sangan tatakan marakasik raban apali ki kabesa ben tatakan office kasambalwat nan tiyan tatakot Pwuhng med nen limakit ang kak apali ananin alaltan computer stosa o tupson meeting kan kawid mamiya sang auditor himan kaborbor ko mamiya pan kupurakan koros o analysis no yawi sang kamban money o option budget niyaralap may Mr. Speaker money bukat pag kailan ka may dadari program akay din ka manamantan mo ni Kap kalangan may Mr. Speaker Mawar kawewe san chairman ay ban po na siya Senator Perez Motion to massive floor amendment. Riamen Sular masan ba ban po na siya kamagut sang chairman Perez koros mo tung kamagut masan ay uwa masan iso kamagut paitar koros mo tung tayo sa bulman kita floor amendment Masani uwa masani so kamagut paitar o tayo sa bulman gitar floor amendment silup ko payo lebanya reset demaw Chairman Carl kalangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa bal bangko promo yo bangko purakan koros wow kara kamagut malwat yalang ka kuya ko purki floor amendment silup ko lemaw lebanya reset lemaw San salam mau kamagut koros mo tung kamagut masani uwa masani so kamagut paitar miya masani ba chairman kalangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa bal bangko promo yo bangko purakan koros kamutan ugdaglawad uya kawed yu me patoto nintuan governor communication number silubuk wali saktuwa lebanya reset lemaw bagi one more na mamalwat kamanatar ang Kamban Rosen Meled Division in Social Services ban all others and kak apali anan paluwat sobay o mon bukat and kak tatogla mon tiyan mon wat paano mo sakla sansal nan men kabesen kabina me Mie tatawagan irailan man kinapali morning government melel ubena matan ki api ba panuyawan nan Wednesday ban o makin puko ki apel ban morning yang paluwad and kak Pwuhng med women's conference me panuyawan nan Wen Ruk nan sumbungin September
Ninduan kawit mesansal Pohnpei and Pwuhng o Pwuhng Office in Social Services ay maginapali apalben in iray liyakan awan monuo and patolang rai buran kasanati we have been Pohnpei and Pwuhng conference with maban we are unan wen group open kaunsak may Mrs. Speaker Mia kamamadan health symposium kabinaw tarak-taran kamban tosan mo kasakasanan kak magit montian mono de pani musakila mono bukat mamalwad pang kamanada abana pali tatawag silu kasampalwat kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman po kapesi ta kawapan Speaker or amendment. Kami pa Speaker. Motion in close kibay. Floor masan pe akamagit talan rutungiti masan pe koros mautung kamagit masan iyay. O masan iso kamagit paita talan rutungiti masan pe koros mautung talan sabulman kita floor amendment masan iyay. O masan iso kamagit paita talan sabulman kita floor amendment silubuki limau lebenya reisa. Kami Speaker. Kami Chairman Perez. Motion in close made motion. Kariyaman. Action ben Secretary Legislature Limau LT1. Kariyaman. Chan salamau kamagit ketailan retungiti masan pen kamutan kosun netria puki isi sekriau lebenya reisa limau LT1. Koros mautung kamagito masani yay uang masani so kamagit paita dai roting tier masani pagtebang katianan karyaw kim saklan watawat amai ku pro sabul matai rule may require duplication partiality pwede trial kamalatar floor amendment gay o kamutan resolution ta kamutan ko sunna triyo kisi sa karyaw level ri sa klimaw LT1 WLR LT2 Thailand ka gan katianan usu sai ban po the chief clerk and the poor and marakan Senator Abram, Senator Abis, Senator Artui, Senator Carr, Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Senator Edwin, Senator Irons, Senator Joab, Senator Latorre, Senator Leben, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Miguel, Senator Net, Senator Perez, Senator Simina, my Mr. Speaker. Kailangan insan salayang way masabul matay sus metoko kamutan ko sa netriyaw kisi sa kriyaw lebenyari sa klimaw LT2 sus ay isak tuwaw o soto mauwang kamutan ko sa network ranwat tay kamalalar kamutan ko sa network kami pa Speaker Kalangan Speaker, pwede yan so o kasambalan kasantigan magdahil so pa yan sa what pwede aramas kasambala kayo meluk ang kaon na look patapat okay kareta my Speaker iman yata ka magdahil kalang kamaldisan ng wilam lang ranwat pulang sa palpanalakap kulakit sa Kariyaman. Chan siya lang mau kamagat sampai Speaker dahil bang katianan kamagat mamie koros mautung kamagat masani yay o masani so kamagat paitar o dahil bang kamaldisan ang sabal matahil uya kuburo sa balpanalakap kulakaisak nituan kawait mamie kami Chairman Card kalangan magumban kuburag kailan kakpakair may Mr. Speaker ay manuya itong alpakair Chairman kan Mia Pakair kami Chairman Card kalangan may Mr. Speaker ire kasamwalyo may secretary pan kupurakan kansal may 14 Pacific Island Development Bank may kayang show
ket pada Pohnpei o panca piada sa maray la ray tungal meeting and port lakap apo gi lapa gay med miyer Pohnpei ya apol pen reception yu ban miye sang tulak wono patola ni so dengan ranwat hideaway recovered miye maluwat kupurakan kores bagak pajangan kak kailan kak pajang sa tulak wono patola pajang met ang committee mo ni yobil kupurakan kores magkaiban pajang ang kaite Kadkadaur ko miya sa mate karong lakap tuaw kalangan may Mr. Speaker. Miya pa kayo sa Chairman Jagan. Masalah imok trail komal tiar o kalangan kupur koros sabal matay kupur